Si fonga matango fio lau fai pese lau talavole ka le siena sareta sa moi New Zealand le ala o le sa tauro ia mo le mai tatou taimi le o mai al tatou fai ngā lotu o le whaftai le tofi e mawhaia ea e le atua o na wha maangalo le loto e o iai a tatou ang sala ma le leanga e whaia le tangata e mawhaia ea e le atua o na wha maangalo le loto e o iai a tatou ang sala ma le leanga e whaia le tangata sau nori tofi ioe e mawhaia leo mai au na si le vi inga ma le whaftai o se upu wha malo si au se wha sifonga walo tatou vata puia ma le tatou atua pe ona fita i tunga iai le sunga le ustaulanga ni a fiafi le sunga le whawhianga inga a wha unga ta se o le ka le Sia New Life Church of the Nazarene mai vai tele uta i sa moa whaelo leo whatau wa a wha leo ai tatou whaftai dofi ua whaftai ua wha malo muli mau whaftai mo le upu wha malo si au ta ia lai nai pia le tatou whainga malanga o whaia nei a o se soifua au auna o lana wha nau wha tutua e wha manuia pia le atua mfua ilo ntumu ilo sunga ma le whatua ilo o lua wha whale le maluai tau sia le tō vini a le li ia ai meise tau tua ino sa moa ia lai tō finga pio na ia ili tatou pokalame nei ia fola ai lana upu moni wa fa fonga anga o tatou nu o tatou ahinga Samoa le ngata ia tero nei ai so staffa ke lope o fa pe ona mafuta mai ai fa ftai tele tapo inga i kale fia Samoa ia lo fa pe ona fa wa wina ia no fo talo a wa Samoa mo tangata fa ftai tele lava ila sunga auto fa talo fa tu ila fa fonga tapo mai Samoa ma puane sauninga mfontanga ma maftanga fia wa Paulo se avano em faina mafuta im fata ununga luenga fare kalesia ma lolo nsai patipatia le lo fo le tua wa yaso alu atu ma on fiau masani le leo moli mai lo to so ifua mal mato wola nei foi vai asfo ia mati a mese il tato fainga malanga o fianga ia ia se fastala mal tofi ia wa tulanga ese fo ne tayao ia tama malanga mai me Samoa pio na ia tō whinga me seo por kalame le kalesia ia lea ua whapena na tātou whamanui ina ai tātou nea fiafi se vai atu sunga whiangaiga ia se awa malanga mai matua tunu unelo sunga aftai to filau mo le whafsiri nei vai ngale fiafi aftai fo idea tua le nei avanoa e pe ona fa leo le taimi o le tatou tapu inga wa no le au mau e le ima fau ina o se e mau le nei ava no le nei afiafi ia e faftai le tua ma lau ofisa le ala le o mau se ava no e failo tua i lungo le ala le o nei ai tu sai mal fafsiri o le fa ponga i ma le mafu anga o le awai mai ma le o mai tono out there roni vani ia o malo longa mai fo ina ngaruenga malo o le malo longa mai le tina o le ainga mai le whanau ia mai le tono le ngaruenga pe o nei ai Lala le umi o malo longa wha Nazareth ia whaftai o le ua whafsiri le uwhionga to filau le vaenga lea o le e le porokala mea le whaavai o le kalesia a umalau tau sanga e mawhaina ave lau malo longa lua vai asu mana ia a whapea umale lua vai i le tausanga e le avea lau lua vai asu e le mawhaila na toi au mai le lua vai asu e ave le isi tausanga a misi au misi misi au misi ai a ova ma le fitu tausanga i te ngalu e i tonu o le ekalesia ia wa e anga vaa i le malolonga whaasapati sabbatical leave a le ekalesia ia o maua ua atoa nei le usavali sfultasi te usanga i tono le ekalesia New Life i vai te leuta ia le alaua mau mai ma te malolo ai mo le tonu masina mana ia tu sala o le laititi le na o le malolonga whaasapati le ekalesia o le tonu masina ai aua i lunga le tausanga ia peita ia ele mawhaina ave se tausanga toa wai o atu ai waka apede au rukuru o ma ua foi la le tangata mua le ua fai fe au mua le kalesi le ua fatino ina le malolonga le
Ia, whaafitai ai le tua, whaafitai fo i le tamate i tai o le kalesia, ia o no le avanoa fo i utu mai. Ia e o mai e malolo, ia masa ili tonga fiti, fo i whaafou le malosi. Mania. Ia wa fo i toi fo i atu i toi whaawau, ia tiute ma whaiva i tono le kalesia na walawina i le tua, ia se tani atu lea. Se fulu tau sanga e le se tamaite. Ia, mo. O ka e malo, i ele li i le soifua whaongaina. Ai whawhea la nei o o whawhewhiau. Nei soifua ia e te fia whewhiau. Se o te whai te tala atu fo i lea. Pesa e ngā lua i se siwa e ngā lua soifua. Wala wina i loe lea tu. Malo whaafitai a to filau mo le whaafisili. O se miti. Mane. O se miti sai ia. Ai ese lale o lo ainga. E la mo sa umalo ainga. I sa mo. O la umiti la sai ai. O te fia alu i malua. Ia. Ai pita iani. Ia pe ale no ta uan nei. E se ala o tangata, e se ala o le tua. O lo walunga i tutuila i le iwa ono, iwa fitu, iwa valu, iwa sfut. O lo walunga i tutuila le iwa sfut. Na o la tuila u lotu i le lotu lai lotu ai le lotu Nasareta le lai lotu ai lo anko no fa mautua e le iwa sfut. Ia na malanga atu la le fai fe au le pule al kolisi o le pule al kolisi sa il termina o le palangi Amerika ingo ya kopo James Johnson ia e la unga i tua i au lotu a wafo ini tamao e la tu la le malanga ale sunga i pule o lau te i tutuila ia ona mato o mai ila ia na ese la uia fa alongo i le termina na wa o le alui manua a o filifili o te sawi i le Nasareta e o te alu o te o tawa i mo le finangalo le tua ia no sawa ila ia ina i le taimile na no wa o ngaila ia i le iwa fitu o i le iwa fa iwa lima iwa ono no fa o ila le iwa ono o fela i e kolisi o le kolisi la le kalesia e o i Samoa i uloloa o i uloloa ia that's right ia e tolu la tau sanga o wa o ngai ia ile a onga ia ma fa wina i roa o ile se senga mai lo volanga mai le fakasa la mosa ia ele ai se senga ele ai se senga na pawale se senga la ia telefa pe te fai atu se si tu fa tai de la mosa fa tai de la mosa no lo ai tu si de a no lo ai lo fa ola no lo ai na ia na fai a wele tu me uma fa pena te fa tai de la mosa au lo wanga sa fa ola ina ina o talia Yesu ina o le lona winga ele ai se nga atu al fesa ole na fa mai lo langa fa le nga i le va nga le ai o talia Yesu Kristo de kalesia Nasaret e fai mali ima fa ola pe mena lo te vertu fa stai ai la mo sai fa wina lo langa sa o tupu i foi te mi o lai titi e le fai ngo fia foi la lo walu leo pe na ma mai o le matu ai ngai la mo sa ia sa ule asole na fato tala no lo tama na wo sa mai tui o le fa mo o lo tama e ave au Australia yo so la te no foi pe ta yo sa wo tala no tu le fia filna sa le mau ton pa wale tala lo tama no fa ya u la u fionga to filau man te fatalia tu se ia sawa ai te fatai le tua ele i fainga ta lona winga o le tala lo tama pe foringa mai na lo fisidi da wari de uskari o te i vini mai o lo uso matu le ustadia sorry o le ala o le sa ko inga kala ngo mai a ma ua fa mai o ngai ke fia lo ile ya la bo fa ko inga awal ka fia o ka mai alu se me le fo ke mai ya o ka fa kai de tu no le tatala le ava no mani o wala tala su ta man fa mai o no winga la o sui fo ila o kalisi fa ma lielo finanga o sui fo ila mala o kalisi ni tu langa pe o nei ya o se na alu ala ia so longa le ia me uma ela so ni mai ai dei se ngato fila o ka le matango fio lo fa so se o le fo le winga o fam talanga o le ofingo fio o suinga mana ia le wa sa no le na no ngata inga sa ia ti oi vai tu lo sung
ai tau no atu o pe o ava non faileli ya Ia, mo ala ila. wala tu le pulu le a onga ya Mo ila. matana recruit ai o mai si o tua ala talia Ia, sa o le sa. ala ya i ele ali ia se fulu tau sanga o le winga fa talanga tele lo tu fa vai ne faina fa pia o kale sia i o ta moi malai matulang fa pina Ia. tau tala male ava foi le no foi kale sia a o le fa lau tele ina matulanga o mo soi fuanga o samo ma eu foi ya Ia, mo ila. eu foi wai le ngata le Nasareta ia o isi kale sia o ta mata atu ola ele o nge tangata le tu Ia, mo ila wa sa o le. Ele o ngi tangata le tu. Ia ai se foi me fa nga ina ile tu le soi fu ma le olo le tangata ma le tangata. Alo faftai ole va ai fa tangata ma le fa longo fa tangata ai o awala le tua ia e o tasi lava ma le soifua Ia, mo ila. e tele ma foi na le fa pe meni o wila walu o alo sawi Le ai to fila. sa pina le di Ta walu a malo mauti noile. Ai le vai ma se sina fai mai. Pa wal tala fa mai sole. Ke ofo ide ko io kala ma sangi a fa ngai fa mai sole. Ke ofo ide ko le fa o ngao. O ile sia mi tu lo wale le so sama le. O ile sia mi o le va le ia so ia ka ko o nga me fa pena. ia o so light O so light. Ia fa ku ia e ha. O le taimi ale tua, o le taimi ale tua. Fa ngai. Ia tonu foi nga foi lo walu e mai foi sisi o tau e halu ai e fa ngale ola po fe lava le o le korisi e fa fe au e pa o meta o fa ngale so fu ma le ola. malo E tua. Ile ina wo walu na ina o nga to fila. Sai mal fa fi. wale lo to le global church O te fa fe kai lo ai. E wina esele tapu ai. ai sa talia Ai sa matua tu a to se lau pa senelo ai nge support ai la wa. Se ia o ai na uma. Ya, se ia o ina mai. Ya, ola fa tai ala na ile tu ai tele o wala le pe na sa. Sa ta pe nai. E mo ni a sa no so se me tu ile tu ai tau no manu. Ta pe no fo ile tu fa mo ya. Pe na ye upo la fia fine. Pe na sa no voi ta pe na ina ta to la unha fa malo si au ne fia. Ia ua talinga fia longo la vale. Ma potai ne fia i ta pe na ina ile tau selu atu. Ole Ecclesia Nazarene was tasi o Ecclesia Global. E ela ni so ani mai isi anga no mai isi atu no fo ile ai le ngona ma fatu puina o le talande. I wa pe fo ata to wi mai fa fo ala u fatu puina ai samo. Tu sa so ani le anga no samo fa ala teleina. Fa ala teleina le talale. Ia. Sa e mana ia ioi. E te le ale so ani ale anga no o ia ile talale. Wa e masani ata to wi le mele e malu le anga no o ile talale. E malu foi de au fai ngalu ngale pole ali ma fai pole pe una. E matango fie te le ale sa o le anga no o tono le talale. A te le foi le malu sa mo talale. E sa o le. A me se vai tau ne. E a me se ne vai tau o le tato fa no mo. Se malo. E o tato talo. Sa mo manu ia sa mo. Na. Ia. O lewo malanga mai, tolu masina o ta faunga male sa ilinga malosi. Ia alofangia le tu. Fa tu pe ina lo fie re ilana talan dei. Ia mau foi on sai. I lui tau nga luenga. Male vala awina. Wa ta tonu le se me fa ngofi. Fa le foi se me fa ngatai le li. Pe ona sa no ne fia. Ia to embolia tu mato fa ftai. Ne fiaf ia o lo ainga ne a to suma ia to suma fa ta torot ia me se ia o ta fa feel que lo fa ftaila ila o fa so ne fiaf fa ftaila me alofa ele gift of the word ne fiaf ia fa peona a fa pene na limitaita ina i fo inga luengo ne vas fo wa matalia ia mato talo na fa fonga foi samo ia fa manuia lava la sunga ma fa tu ma no falo sa ininga malosi a wato fo ia tu tu ina tato tunu ia me se tu ina le tu mala na u ia fa ftai tele la ia fa ftai tu filau ma pa ia
ofisa nei whaatai fo i mo le whaatalutanoanga le nei vaenga le afiafi whaatai fo i mo le nei avanoa ia o le tataloa ia whaamanuia le atua le ofisa whaamanuia i au tausunga whianga iai le ma le tautua ino si o tātou atu nui ni usila nei ia tō whaatu fo i ma whaamarot fo i asa moa atoa ia manuia le vai aso anu fo i fōwhanga o la whianga iai Yesu amen ia amen ma amen ia vi inga le a fo i mai ia tu atu spro se ata o tā mafutanga ni afiafi